vandag se nuus met die back-and-close krisis wat steeds landwyd voortwoed, het die Suid-Afrikaanse minister van Landbou John Steenhuisen die week aangekondig dat die totale nasionale kudde teen die siekte ingeënt sal word. 2 miljoen entstowwe is klaarblyklik bestel. Die hoof van die rooi vleisprodusenteorganisasie, Dr. Frikkie Maree, het die minister se aankondiging verwelkom. Hy meen dit is 'n teken dat die land besig is om in die regte rigting te beweeg. Produsente word egter gewaarsku dat daar nog baie water in die see moet loop voordat die probleem opgelos is. Dewald Olivier, uitvoerende direkteur van rooi vleisbedryfsdienste, het ook die nuus verwelkom. Ons is baie happy mee en op die einde van die dag dink ek dis die regte besluit vir die land en dis die regte besluit vir waar ons op pad is. So ons is gelukkig. Nou is dit om die planne bymekaar te sit hoe om dit te doen. Ek dink ons van die bedryf af het definitief 'n idee ons wil doen en ons het reeds met ons gedeelte van die taakspan gepraat en hulle weet presies wat ons verwag oor hoe die goed moet lyk. Maar ja, ons is opgewonde en ek dink ons beweeg in die regte rigting. Ek dink daar's 'n klomp ouens op 'n klomp groepe het ek nou al terugvoer gekry. Is ongelooflik emosioneel oor die besluit. Want hierdie is groot. So sê Dewald Olivier. Verskeie veeartse het intussen reeds gewaarsku dat hierdie aankondiging nie beteken dat back-and-close entstof skielik gereedelik beskikbaar is nie. Die rede wat telkens verskaf word is dat staatsamptenare voete gesleep het en nie bestellings betyds geplaas het nie. Gevolglik is alle dosisse wat tans beskikbaar is reeds geallokeer. 2 veeartse naby die spervuur het aan Plaas TV gesê die nuwe entstof sal waarskynlik eers einde Februarie beskikbaar wees. Meanwhile, upsetting rumours are doing the rounds that some South African livestock farmers may be taking the law into their own hands by importing a foot and mouth disease vaccine from Kenya. The importation of any unregistered medication into South Africa is a crime. Dr. Mark Chimes, manager of Milk SA's Animal Health and Welfare Program, has warned that the importation of illegal drugs could lead to an even bigger disaster. No, Milk SA is concerned about the fact that vaccine isn't available, especially in the face of foot and mouth disease now spreading like a wildfire. And as a result, we now have farmers starting to take matters in their own hands, and we're getting reports that farmers are importing vaccine from Kenya and using the Kenyan vaccine, and we have serious concerns regarding the quality control of this vaccine, and that it also contains strains of virus that does not occur in South Africa, and that is going to lead to animals testing positive for serotypes of foot and mouth disease, which we don't currently have. And if a herd tests positive for a new serotype, there's a high likelihood that the government would want to slaughter that herd completely to contain the spread of this new strain. And there have been reports, or certainly implicate, the Kenyan vaccine has been implicated in the spread of lumpy skin disease in Asia and the serotype C re-establishing in Kenya. Whether that's true or not, I cannot confirm, but even so, these dangers do exist, and it would be devastating if a new strain of virus had to break out in South Africa, and we therefore discourage farmers from using this vaccine. Also there's talk that if such a farmer is caught, that the government might consider prosecuting them under something as severe as biological terrorism. So God forbid that they will, but they must be careful, and we certainly don't encourage the practice. And that was Dr. Mark Chimes. SA Studbook and the Livestock Registration Federation has joined forces to establish the country's first ever stud breeders federation. The aim of the federation will be to serve as a voice for the stud livestock industry at the highest levels regarding collective issues affecting the entire stud industry. Kobus Bester, chairperson of the federation, says it is essential that the two bodies work together on certain matters. The federation is a non-profit entity that will be involved in matters throughout the meat, milk, wool and other value chains. The emphasis is on sustainable animal breeding that promotes the production and marketing of genetics and other animal products. Please look out for the interview on Plaas TV with
Kobus Bester about the newly established Stud Breeders Federation. Die minister van Landbou het hierdie week teruggekap teen die Suid-Afrikaanse Agri-inisiatief se aantuigings dat die land se regulatoriese prosesse rondom die registrasie van landboumiddels in duie stort. Volgens SAI sloer die registrateur van Wet 36 in sommige gevalle al vir 6 jaar om middels te registreer. Die organisasie se regspan het verlede week 'n brief hieroor aan die minister gestuur. Minister John Steenhuisen sê egter heelwat is al gedoen om die kantoor se administratiewe funksionering te moderniseer en vertragings uit te skakel. Hy het gesê groter deursigtigheid is ook nou moontlik. Die verskuiwing van 'n papier na 'n aanlyn stelsel is een voorbeeld hiervan. Steenhuisen het gesê die registrateur se kantoor het in die 2024-25 boekjaar 'n totaal van 6,617 aansoeke afgehandel. The Woodlands Dairy Group announced this week that they are planning to acquire 100% share in the Ladysmith Cheese Company. This transaction will include the Ladysmith Milk Powder Company as well as Mooivalei Dairies. The business currently belongs to Sea Harvest. Chairman of Woodlands Dairy Group Lex Gutcher said the transaction will expand the group's geographical production facility presence, covering the entire country and bringing the company closer to more farmers and customers. If the transaction is approved by the authorities, the company will become the largest wholly South African-owned 25% black empowered dairy in the country. Rooi vleisbedryfsdienste het die befondsing van 9 nuwe navorsingsprojekte goedgekeur. Al hierdie projekte is belyn met die RMES se sogenaamde Field to Future raamwerk. Die navorsingsonderwerpe is ontwerp om werklike bedryfsprobleme aan te spreek. Een van die onderwerpe handel oor die verspreidingsrisiko van die back-enclosure virus binne abattoirs. Die navorsing sal deur professor Armanda Bastos van die Universiteit van Pretoria gedoen word. Nog 'n back-enclosure verwante studie handel oor die verwagte ekonomiese invloed van die siekte op die rooi vleissektor. Die navorsing sal onder leiding van Dr. W.A. Lombard van die Universiteit van die Vrystaat geskied. Die bekende kriminoloog en navorser Willie Klek van die Universiteit van Suid-Afrika sal 'n studie hanteer oor die polisieering van veediefstal in landelike Suid-Afrika. Ander navorsing handel oor boere se immuniseringspraktyke, transformasieondersteuning, 'n digitale veeartsenykundige ondersteuningsplatform en 'n gehaltegebaseerde beesvleismarkstrategie. Die wenners van die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie is hierdie week in Pretoria aangekondig. Plaas Media se kompetisie is al 12 jaar aan die gang en het vanjaar 84 inskrywings opgelewer. Die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkoning en oorhoofse wenner vir 2025 is Kobus Pieterse van HJP Boerdery. François Rousseau has been crowned the Toyota SA Agri SA Young Farmer of the Year. The announcement was made earlier this week at the Radisson Hotel and Conference Centre in Benoni, Gauteng. The 30-year-old Rousseau has been producing table grapes in Mooigezicht Estate in the Hex River Valley in the Western Cape for more than 6 years. Rutsani Sadiki was the recipient of the New Harvest of the Year award. He farms with sunflowers, cattle, sheep and broilers near Tapazimbi in Limpopo. The Communal Farming Association of the Year was awarded to Ingudi Supply and Farming. The association farms with flowers, cattle and sheep in the Elim region. Een van die vlagskipplase van Witzenberg Properties, die Alhambra Landgoed, het die 2025 Voorsitterstrofee vir die beste algehele prestasie by Ceres Fruit Growers se gesogte jaarlikse toekennings gewen. Dit is die tweede keer dat Alhambra hierdie eer ontvang, terwyl Witzenberg Properties reeds 11 keer die trofee ingepalm het. Die plaas het ook trofees vir onder meer sy rooi appels ontvang. Bestuurder Herman Botha sê hulle sukses is te danke aan die plaas se unieke ligging, ideale klimaat en 'n toegewyde span wat alles betyds en korrek doen. Ander Witzenberg plase het ook goed gevaar. Leeuwenfontein, Die Eike, Dennekruin en Esperanto het
elk trofees vir sekere soorte appels en pere ontvang. Markkragte is weer besig om met wolpryse te speel. Heinrich Victor vertel hoe die jongste wolveiling verloop het. Nou, op die 14de wolveiling van die seisoen wat op 26 November plaasgevind het die Suid-Afrikaanse wolmark so effens verswak teenoor die vorige veiling en het die Cape Wool's Merino aanwyser met 0,5% laer verhandel vir alle merino wol as ook 0,2% vir gesertifiseerde wol en het teen 'n skoonprys van R205,35 per kilogram en R211,44 per kilogram onderskeidelik gesluit. En dit was dan Heinrich Victor. Reën oorheers steeds die land se weergesprekke. Johan van der Berg gee meer besonderhede. Hier is nog heelwat reën op pad en dit lyk ook asof daar redelike swaar reën nog kan voorkom. So ons is maar baie bang vir vloede. Ons het nou al 'n paar keer dit gesê. Lokaal kan dit gebeur, maar ook vir die Benede Vaal en Oranje riviere. Want die Gariepdam begin oorloop. Ek sien die Van der Kloofdam het klaar 'n bietjie leer gemaak. So met 'n klomp reën begin en die vlakke in die Benede Oranje rivier begin styg. So daar begin 'n wesentlike gevaar vir die Oranje riviergebiede ontstaan. Johan, en kry jy terugvoer oor aanplantings van boere reg oor die land? Dit klink of die oostelike dele wat die aanplantings moet gebeur redelik geplant het. So ek dink nie daar is regtig 'n probleem nie. Weste kant toe is daar nog 'n redelik of min geplant, maar dit is nog baie tyd oor in daardie gebiede. Die groot probleem wat nou begin ontstaan is dat dit wat geplant is nou so nat dat daar nie bemesting gegee kan word nie, want dit is onmoontlik om met implemente in die landerye in te kom. En soos wat die voorspellings wys, is hier nog 'n redelike klompie reën. So baie boere oorweeg dit nou om hommeltuie te gebruik om bemesting te strooi. So dit lyk eerder asof dit die probleem is. Aanplantings redelik al gedoen. Ek dink nie dit is ver agter vir hierdie tyd van die jaar nie, maar daar is maar probleme waar dit te nat kan word en dit 'n groter probleem gaan wees as die nie-aanplantings. So sê Johan van der Berg en daarmee groet ek tot volgende week.